Eši, a gledaš kaj od nove sezone animeja mogoče? A sploh gledaš sezono animejev? Veš, kaj je sezona animeja? Mislim, da nisem zagledala, ker sem bila busy, ampak na zadnje, kaj sem gledala, zdaj je bilo Stray Dogs, da sem to pogledala v celoti. To je bilo na zadnje, I did my homework. Remember? She does. She knows. She's trained. V Stray Dogs sem polo ugotovila, ko sem scrollala, sem gledala, ok, what did I miss, kaki film, kako epizodo, in sem pol našla neki chibi versions epizod, in sem bila tak, what the hell is this? In sem gledala, kaj je to? Eno epizodo sem pogledala, it's cute, it's funny, ampak sem bila still full confused. What the hell did I just watch? That is probably confusing, če greš prvo chibi gledati. Ne, na koncu sem gledala, ko sem še vedno bila tak tisto, what is this? Ampak začela si pa od začetka, pač od prve Ja, sezone začetka. dalje. Odkar je prišla prva sezona, vun sem jo pogledala. Prva, druga, tretja, četrta. Ja, itak, zdaj peta. Film tudi, vse sem Wait a pogledala. minute, ta Stray Dogs je v bistvu ta chibi version ni... Ne, to je po mojem tako, Spin-off? to je po mojem tako, kot to ni Sekai Quarteta, veš, ko pač naredijo chibi verzije. Zato, ker sem hotel gledati ta anime, pa jaz ko gledam tako to serijo, začnem gledati pa tako to neke chibi verzije, Kaj se dogaja tu, ne? in sem podropil v bistvu Confusing. serijo. Sem se smiselno zaradi tega, ker tako karakterji so ful popularni. Mislim, da spet predvsem med Se so. žensko populacijo jih spet ful BL, šipajo. let's go. Ja, jih ful šipajo. Fujoshi. Mislim, tako je zanimivo, zaradi tega, ker karakterji imajo, vsak karakter ima inspiracijo od enega avtorja, ne? In ja, ko rečejo, kaj že za tega, kateri že je ta, ki se skozi hoče fentati? Dazaj. Dazaj I san. love him. To, ko ženske rečejo tisto, oh, yes, he's my husband, tisto. Potem pa, ko bi vedel, kakšen je bil Dazaj, pač tako, the real person, pač, oh my god, his life was depressing. Yeah, but I love Dazaj. He's ja. like sweet. Kinda, I love him. Tudi čeprav bi v Mafiji prej, pa his ability je amazing. In istočasno sem His ugotavljala, ability is amazing, yes. ugotavljala sem, because of course Dazaj my favorite character is Stray Dogs. In pol imaš še tukaj Theodora, ko se pojavi the main villain, I would say. In daš ta dva lika skupaj, ugotavljaš, kako sta oba dva equally, incredibly smart, but also incredibly dumb. Istočasno. Torej, tvoji najljubši karakteristiki. Tisti njihov njun pogovor v Bobulu about women and life, jaz sem bila tak, you both are so dumb. But I love it. Za mene je sleeper hit te nove sezone, ker pač Mušiko pa Jiu-Jitsu, ona dva sta top, ampak ostalo je pa, kjerkoli si. Ampak Reign of the Seven Spellblades. Okay. To priporočam. What's it about? Magics, Magics. taki Harry Potter Magics neke vrste, ampak tako se kot- eno tako kot- resen, tako kot Mešal, krvoločen. tako kot Ne. Enostavno pač muzika je top notch, prav tisti Magic spravi gor, prav dobiš mravljince, pa animacija je perfektna. Okay. Pa zgodba je dovolj resna, da ni tisto anime, kot vsaki anime, odvrži ga, izklopi možgane. Isekai ali- Ne. Aha, okej, Dejansko je pač full on dogaja se. fantasy. Tega.